Famo volo fatu fo le vanga o le fiafi se fa popo le tanto por kalame o le sports Talanoa e le tautua le unanga le Blue TV e a me se fo le tanto ngā wega va lua so to au male NUS television i Samoa po le faʻasoa lau le ala faʻasoa lau le NUS le tu ina tu tatu por kalame le tau le valu ia le ne fiafi talo famo folo fatu Samoa le mai monga o fia foi le tafor ke lope lea wa maua mai le tatou proklame o le sports Talanoa ia o te fifia fai lo anto le wa anto mato o va amasani tama malolosi tama au le lei ia o tama li fo yo le anto no o ilonga le tutua ia le ngata o le tatou manu Samoa lau loa ia foi mai si taleni ia o ta longa sa tutua i foi ia fa pe foi la tiu te fai va fa le ainga no e kalesi e me so le anto no nei o Aotearoa fifia fai loa tu ia o le au Tasi mai foi le presidente o le asocio tamatuai ale manu Samoa ia au gila nei po ni usila nei le fioga fa senda Toleafoa ana tele Aiolupo tamor mo tele se la fai ia matama foi o le tongo asa ia o lo tu tamatau ia ele to na mare laina Tasi le nei o fai maso ilong ale tato au le manu Samoa na vai temi kolosi pasinga tau ai numero sumri tolu le tatu ia le fionga ia Aumua nto o Vaega e lunga o le proklame le vanga o le fiafi ia fatalo fatori le lua va se lua le Vaega e bisi fo le manaia matango fio lua la ei se fo mruia ia malo le sunga fatonu siata ia pe foi Aumua ia mi se fa fo mai Samoa ia va kai filo foi e foi Vaega o proklame ka ko sports anolia so solusu lima nei o ni hui masina o uma foi sete paka ku foi sete mala malo ia la ngala ko inga fa pa maka sete male fai o ka ko le ka ke fa ka lofa to fa ka ka foi e ri mo te go sang ka lo fa tu asiata e lo fa pe na no fa ululu ye ile po kala me sports Talanoa ia mo so se po kala me la va TV nei yo ia me se foi le fa fon ta po foi ta to nei tu la fiafi ia talo fon fa fele tuai le fo wo umana e fola fala ma fa tu lima fo tapo inga tatu nuia malole se fo mo malangi ma siata o le o afar va ya so Toleafoa o ke fi fisi dia o mai la o fionga o so longa le tu langa i malolonga o le moe o nga ruenga ma fa palengi ngo ma na e fisili wa i o kala ko inga mo ka vonga o ko palingi na ma palingi ya me ma palingi ka kupe manguia va te sia te tu sa me pa fisi ia wai yo le me mo le vaiaso nga so longa fo fa ngo le vaiaso ile mana ia fo o ta longa sa fa pena ona o le vinga o pa fisi e Toleafoa walanga a fa yo me o tau tulafono ke arura i walanga e fenga ia ma pa singo ai lengo se po maroro inga le la pe o dia doinga e me se ala le militino o le fionga ia Aumua ma me kalesia ia wa si le fia fo mo va si ia ta pena foi ba pe la posibilidad punga mercari a pena on fa un mato savaringa foi manisi foi o tato tanga Pasifika ia pe ole au ngana mo mia foi no awai au ke vai ku ngo foi me ma ole pa le karasa wa ka ngolu mai o tu langa le te usu piki ia tanga tai ke kawila ma kana ke kawila vai or be lo se fia Toleafoa ke lo ia ole wala larga e wala ufa loro to ia lo su o le ke kau vai aku e pe kau kali pe tau tali a pe tau le fia i se pa wal me fa fa siata wa foi me ka ke la ngonga e o sol visili o vai ko lo fa sanga o fa pe ia na ko kan ka ke visili yang le su ta fa yo ia o o kai mi esa o ke ma na mai fa esa valinga fo i ma fa esa valinga Aumua ma o lotu me fa penga sa o le Aumua ia vi foi ma ko ia vi foi ma ko fa kai ia Aumua ai o le kai mi pongsa o ia o fa sa vari ma sangi pleske de pongsa ke vai e pe kau le va wa ma ko le ma lu ka ia fa va vea ia kala o kala ulo se fa ma ongi ni ka eu aku le banga ia pois que me aku fo i mai mari lava se vari pois que me que aku pois que me aku o loco fa tali ali uso io lo puoi va Elena fa che sia te fa ma ogni lo si nga be ma lo va
Ole a fa fie vai a songa e vai le me o le savali ma. Usana lena o mane kai mil sam. Yo ngo sui vola ele rispo kalame. Ke masano le kolu waso le vayaso. Dua vayaso, dua so le vayaso ia malas ko nga ina le usavan kolu waso. Yo. Man, era la saul sam. Ya, ole si no nge fa kolu das tele fo ila taimi o le fa ngola wa tele fo ina e o he ka o le wa mato tata no ai vai nga so fo malo ina lango o programa talonga o le ala le advice tele na e fa ia nei tanga te sa vali ia maintain ai lava so fo malo o le tulanga fo na le tu sai mal fa sile siat pe o le mea na vale o le o poleka ko o le ai yo ngi fo vai ka i wa ke le fo ka fa pisingisi mai la ko fa mai ia o kai o nutrition dietitian tu lang fa pe o le voisi la fie e Toleafoa kai buka ele me ana to ia a kuka le ia me ai pe on tato ia isamo a wa sui lo lo ai ia o sui fo la ia le mal fa o ngortino a ma sanga kuka fa le alo ese me lo lolo me nga o ia ma me ia su ma lim tu no pena ai fa alonga o ia lo tino tu no pena a le se me la sui fo wa ngi fo vai ka ia wale a fōringa fō e tangata tau tā fō nei leo. Ole kola fisili, ola sau fau kuanga. Ia. Ole fau kuanga. Ale sau ngō mea umua, ole ai. Ola winga la, a whai ole ai, ola winga ole kei me ai e Samoa. Ai lilo kolengi kimi. Awa teo kā koe whakele, kunga ai lilo kei me kolengi. O sa ole au. Mai la ai. Ia kaunga fa kingo fo mal fa malostin. Lo winga la ki kau le vola se team. Na o tele fa pe tatou te. Yo. Pona le na isi. Lo ki karango kwa. Lo winga o tomo fa maintain lo tino e lava i le fa pa le ngole ai marco anga sa vali mo tuno pena. Yo, tuno pena. Ia wale o tulanga na to ye meni fo yo farkoli. Ya. Ye fa el kaunga ole ngafti fo ye o tanga pacificale ole le faise membership ole la o ke le fo po kala me fa na fa ola ko fa ngai lo pori wait tu la pena ya kwa a ko nga ia o fa maroski e pensa vali ale ma ma tu la sa va ia telela ia fa wa taua e tot o tau mo sau record foi dele tau le o yeni si feoti mai tele o proclame te fai tu langa o slash fo manoloina Elaines si uma soi fu al matpot te masalo ki lo joino pare ko no mo ele o cari de vesi ala que va Elaines si ai lo ki lo joino lo vinga mo ga ko Pera ko fa ya ko pe fari di ara ko por favor ar mo fo a vesini palang e cari sa ar palang mo ka ya ku a vesini samo e cari mai fari i go na mo mai de ai por aí mo cari ele ya se a me wa fa ele vesini ya foi ele que lo history of Pokala no ale mo e walanga i fo e meisha e fuatia i le successful role proclame o le faititi o tangata mani e pena ma fua con proclame o mo fa sa mai o le por sa vali fe ngofie ai o le ale malo si le mo ai on kwa kokia pe ka wonga se me vi fa le angoi ale e alu vai ale vale malo si ngai a ma pe na ma a ke alo lo ngu lo wingo ke mi on sa va hongi lo le hongi lo ka ke mi le ko yo lo e ka karie foi sia a ese tower tu la le fsile sia ele fa pe vola no ka ngi e o ai si tangata yo le von ko le ni ma tu la fon e ka mo e lungo malai fa lo foi ni si tangata ila to hu ta alu la ka alu foi ta lungo ya pa i mo touch ma e ke ia wo collapse le winga na le fete le tulanga foi na le ia o si foi po over foi le kausingo le meio o me ai pare ia le o kusa mal malo so na fusili o fengo fi o kali ngai ka mali we pe fale ko le sa o kali le ai e ma ka we in after effect en fengo sa vale lo ver ai o ki la fiaf pe sa vale la ka ngol vaya so ai malu vai ngol vaya ale la fa pe ma ele da bien pokala
Ai ko sa wa mafai po na sa vali nei ai holiday Samoa mari wa. Ia ngana. Ya ai la faina la tatou tulan marolo. Ne fa malo Aumua. Iyo e tai. Ya ka komi ko vo yon ko. Ke mi ko ki momoi. E ka ngulu la wa vai. Ma sangi sabali. E ka ngulu ala ya wa vai tamat. Ela nga fa kingol ka mo. Ela sa. Ela tu marolo ga. Fa mo po kala me. Tama e pa sa lang wa business. There were no Samoan lawyers in this industry back in the day that were doing what I'm doing, which is giving back to the Pacifica community. A lot of people see lawyers in the negative light, and my job is to change it. And how do we do that? Step by step. We build the trust in the community. And that's all I want to do, is I just want to help my people and do good things for my people. The biggest problem is that we're underrepresented. We are unaware of our rights and our entitlements. My job as a Pacifica lawyer in Queensland is to educate our people. The best part of my job is being able to see the smile on my people's faces, to be able to see them progress on and move on with their lives. We have a saying in our firm that says, our job or our mission is to enrich the lives of every single one of our clients. And I believe that to be very true. The best part of my job is leaving our clients in a better position than before they met us. Tupe whapapoli Samoa, mana tualoa le PacificEzy. Olo whawau pere tātu whapatoa nao le 5 tala te tongi mo tupe whapamoli pe ae whaunga ina le PacificEzy mobile app. Olo whanau fo i le direct transfer te posi sa wailo tupe le tātu account
ma whaatino lafo ino tupe whamomoli lunga o le telefoni ai ngā whapitoa. I oe whaasaone loro teimi mau tupe o taunga tale pensini ai whaonga le tātou PacificEzy app po le direct transfer mo au tupe whamomoli. O loo awa no fo i o tātou ofisa i o Tara o tāhu humba mangele po tātou la silia ma le fitu se furu o whaasopori ai New Zealand. Mo disa whamtalanga wala au le o Barcelau o Tasi ono po numbera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha po le lua fitu ono fitu iwa maru wha PacificEzy o la ba anga mo tupe whamomoli Samoa. The Color Shop in Moatoga can brighten up every aspect of your life, from interior to exterior. You can change the look of any project you have, from auto to home, around the yard, and everywhere else. Bring color to life with our selection of the best paint. Come check us out, because we're more than just paint. We got bush knives and a whole lot more. We're the folks that will help you kick that drab right out. So come into the Color Shop in Moatoga. Call us on 25577 or 21527. Drop an email to cs.creston@gmail.com. Talofa lava. Tasi Market is here at the Maigere Town Centre, the heart of... Wali result na tautu mai ai ia le whai unga fo i ole na vai aso wato na iatu ale fu afa le vai aso. Tatou mua i le tatou Pacifica Cup. Ia, isu ngā champagne le na whatau nu nei. Na ona o whaavavave tula vau tula ngai result. Le ua champagne ia i fiti. Gilingi ia le sunu ia fiti le ua iai. Le aise whaia ina, ia, toi manu malo i le la whaino ma ia pani. Wha se furu matasi i le se furu mara fitu wa ia pani. Inaka, makalevu, ia, to the Flying Fijians. Ai, manu malo Samoa i lia Amerika i le suei no le tū tolu ma le tū longa wha. Ia, i le hipula va le Pacifica. Solo fina ngalo, maka ukia kulanga wa iai fiki ali. Ta alonga fitima ia pani ia, antora fosu fina ngalo na. Ta palo se fina ngalo. Ia whaftai, ia sata, ia Samoa. Ia leha kako hamai mom, kako makamaka o mai. In mea sawa ia peo e se levo iai fiki ma ia pangi peo i lunga ko levo iai ngi usila ma uskari. Le mea sawa mea nga, ia lang whenga whamkalanga i fua i ni whakingonga o kalo. Ma le peisa o kalonga ma mea uma. Te umu kwa i mamao. Ia Elaines si skala ko fe o kako ia pa me fa malo fo manu o malo nga kalonga fa penge. Pe ala ia le nga mang malo ia lo ku ko lu kamisanga fa nge ia fa malo ko fa ia nga fo ma pulenga ia me se fo nge along fa nga usaka winga ka. Alo, Aumua. Ia ole tau ole ua tula mai fiti le tulang momo. Mai se umala o whainoi. Ole tula mai au nei e tātoni Pacifica fiti sa mo matonga. Ia lea laua tonga kolu ia kako. Ia tula mai tonga longa lima. Le sa su e ma kangaka. Ia lea laua mane tela. Ia i tāronga la whai tele si ese foi le fatamo enga fiti o tāronga. Ole amkanga o kāronga sa mamveke le sa e Japani. A peitai. Ua open nol ka alo fiti. Mokua kele lava lewa no na whapena o na manuia ia tamwhai ngā fiti ia i le nātou hoi tūlai mai taimine. O le whao ngāna ne o le flea le wha Pasifika. Tūlanga na. Ia ai ese foi la le peo na tāu e Toleafoa. Ese foi le lefo. A ka kova ai mai la le kālonga le a ka ngaka makonga ni. Ese foi le levo. Sa urola i le tālonga hoi le ka kouma Amerika le. Whaingo. Ese foi le levo. A saula le levo le wei fiki mai apai. O kwa mawalunga, ke le uwa ya tala, ele va pewa whakatu, ao le, peo le levo le iei whitima ya pangi, le levo le iei lunga ya Felika, New Zealand ma Argentina ma Australia, ia ma au kele, peo le tūlanga na, o se leifo le, lu iei fo tato au nge koe lifi lunga le, a whamano tato mo tamo, mana ia taronga, le maro lava, o le ua mamia, whamoi moi. Maro whakachai, e fuatia alua whātusatusanga. E ai na manu malo ma iei fiti au ma Pacifica lena tātou tāro nei. E lei ma se taimi ai lalo e o tolu se fulu. E lunga uma ai e fiti lono winga o le consistency lava e le o se kua inga me hui lele o le laki le siaso o le anga le siaso. Maintain ma iari sau o fiki i le touranga maua lunga. Ia tai tolu se fulu, tai wha se fulu, kai lima se fulu ai e manu malo ia i e fiti nei nisi. Le ala o afo ia Japan.
ole au ole pe matching fiki tulanga ole sawa ale ai fast food mon tu poia ia au fiti lo no congratulations here tatou so tua oi ia o ngisi bo ka ko kelele au sa mola o ngai fiki inveske fai fe au tulanga pena ia wa talanga fa fu isi fiti ia malo fai o to masui o tatou fu tau sanga Pacifica congratulations ia sa mo tatou manu malo ia America tatou mai le championship ia ile tamlo sanga mawalunga le anu nei ile tatou fo I tulangi Africa Australia New Zealand fa pela le au makauki ali Argentina mana tu ono fisili le no fisili ya unu le vaso le tende e fa au ngo fa ko ilalo Argentina ia Africa ia ole ana lu sa no telele fa no telele no ale o pa kale upset tatou Talanoa mo ila il talonga le lo su mari val Ola Aumua ia bata mai so fitangalo. Na sa mai tau talo. O ese foi le ka alo ia Argentina de talonga le Afrika ka kongu foi pesa ka uma Afrika. Wa I lo fa visi de sa men ko su la ko face 5 le ngala ko kongu kiki ale sa le yar kiki la ko face 5 ngai mo. O le tulanga le se le ye la unga Argentina. Ele o ko manga o Argentina ko pa la lo le levo le wela ko. O le sili foi la na mana ia. Ongo le ilau foi mai tau. Ele foi ai New Zealand, Afrika. Australia. Ai manga foi swinga le. Se foi swinga la kula me foi isi au foi ngale mo pe a makele na va New Zealand ma Afrika. O le manga foi e foi la tulanga le a le mkwa manga ia foi le fucking ngai. Ele au nge Argentina le fanga wa vano. Ma o le vangoa e makua e counter mai e foi Argentina ia vangoa ke mo. Ale a makanga kalong sa makua malo sia la sofa ia Afrika kai pe ia kalong ale mar kalong New Zealand ma sa Alo paptai ia o la ai I fucking ngai Argentina o kalong o ko ki a complete o lu ngata kalong ko ki sia lo pasenga koko ngai me o la Argentina kai pe mi ngai ka ko man ia so la mu e ka alo mal passion kama vinga unga la wa ka kalngongi le level of the la me ringa mo lunga level ia fo il mindset e fo il skill level me foi keep in mistakes or faʻasoa ngor polo o set piece line out skalamu fucking ngor back line no me fai me manga le ka ko vai o fai e Argentina al fucking ngor fo la so es el manga ia ele va pe fo inga mo la vango o Felika ia paua o fiki mel polo ia Argentina ma mo kalong va pengi opportunity mo wala la vangoa 2 points o me ka uanga o le tu ranga sa fa pe wonga fai mai foi ese saunanga foi ese tasi foi o uso foi ia turmana veli for ia wo ki kilo ma lo ia Argentina ia Felika o ranga ia kala o aso la sa fai ngofia nga Peter man Samoa ia ia langa ia vai kai Pete ngori Argentina al kai mingi mo kwa o lo winga la ka pe lu ia tatou foi man Samoa wala le kaunga kilo ka ko ele ia male kulanga fola le wo kaunga sui a kor ka ko yungi inga ia ko fo illa ka pil menga ia Malo tai ia malo Argentina upset Argentina ia le world champion male la ko records lang ole records le na tau mana na o ia Africa undefeated e makwa undefeated New Zealand Australia le sawa ku yang New Zealand sawa ku Australia ia sa wa ngau le sila le fa tulanga ia ja ulai e so ile lu Argentina e so ile lu Argentina ia America talonga New Zealand ia ta tire tu malolonga mana ia te umfanga pe ona sau no Aumua ole olo uma fau sa ia ile la kwa New Zealand afa mua ole aka ko kaka ai uma engari ere eska ko ai le afalonga luati ole talo and also so fitangalo Toleafoa man ia tele ta alol tamale o boles le na full game le tele fo yo avanoa me se fo line breaks ia matulanga o carries ale I so fitangalo le talo ia wang kele fo ia kalngonga mal fake ia kalngoia fake yo akala ka foi le public e winga le picking o walls ilang kalong mo ia le vingo mai ia long ko le uso foi al malu semo ka kalong ai ma ilang kalong mo le nga makai ia o le nga ngai pu nga misi ngai me ko ke kalong le nguma ku ngai
O le mea kongua le penga whekula ka kukala ngoa mal ka ko faʻasoa vinga ave ke me kai. I kel kong winga e whaia onga le nge lo plexo o le alo nge samo. Le kura vango o vaila le o le ma ngia. Ma ia o la play mulmuli le na lenga. O so i po kiki fafo mal kai. That's o ko inga play va penga ma fucking ngongo me. Yo le skill level. We vai ka pe le score level ai ko fucking ngongo langa pasi me esen mangai. Aumua, so virgalo. Ia ole i whaingo fia tālonga lea. O le tau fo e tātou o le mkua lea kaka ia. A le se aturang sa fo ia. O le kele fo o skoa New Zealand nga skoa i vonga le onga o le forward pass mtulanga pea. Wala ki fo le anga mo umala skoa nga mtulanga. Kele fo se malo. A le silin mana ia. Pea no fai tu te mumu. Ele va pe vo la vo ma ia le compete o Oscaria. Ele mai vo le meole. Ke le malo. Ia e o kulisi kalo. Le se fia a tula mai na le ota ua ia le alwola tatou ia Wallace sititi. O le kulanga le ua o le vanga su e engipsila. Se suia kaino. Usala le tula i mai nei la ia le alonge o le mar. Le la mo sa o i le kaino le nga le vanga fa ngoka ingi sila fia mo e le manaia ke le line out nga mo Wallace i tu langa vonga e ngo mo e foi le sko Afrika le mane pe anta o Toleafoa ia le na me o ni ke wa fisili me sa o ai la sili atu o Wallace po Polonga. Ele ai la sili ku ka miki sili ku Wallace sili ku Wallace sili alon kama e ke Sili atu ron tina. Sili atu fatua. ia nga Tatou para longa avoi mai. Tatou bon tatou faʻasoa. There were no Samoan lawyers in this industry back in the day that were doing what I'm doing, which is giving back to the Pacifica community. A lot of people see lawyers in the negative light, and my job is to change it. And how do we do that? Step by step. We build the trust in the community. And that's all I want to do, is I just want to help my people and do good things for my people. The biggest problem is that we're underrepresented. We are unaware of our rights and our entitlements. My job as a Pacifica lawyer in Queensland is to educate our people. The best part of my job is being able to see the smile on my people's faces, to be able to see them progress on and move on with their lives. We have a saying in our firm that says, our job or our mission is to enrich the lives of every single one of our clients. And I believe that to be very true. The best part of my job is leaving our clients in a better position than before they met us.
Color Shop in Matavele can brighten up every aspect of your life, from interior to exterior. You can change the look of any project you have, from auto to home, around the yard, and everywhere else. Bring color to life with our selection of the best paint. Come check us out, because we're more than just paint. We got bush knives and a whole lot more. We're the folks that will help you kick that drab right out. So come into the Color Shop in Matavele. Call us on 25577 or 21527. Drop an email to cs.creston@gmail.com. Talofa lava. Tasi Market is here at the Maire Town Centre, the heart of... Ai, ele tātou whaasore nei e fi lua fionga. O te mana o se i tātou toe a whea ke isi mai ia tau ai misa ma fusuanga whanau. Ele umiska ko kai miai, tāpani e lua whiringa. Langa ma fuano mana tu tau te whaasoa. Leanga o le prokalame fo ile nei. Sa tātou tutu ma losi e nau e toi avese avanoa. I se kasi o kodisi. Ia, i se taimita ualo la tau ingoa. E le whapea fo ina ua haafia mai fo i tūlanga o tālonga laka pi. Lea fo ina mai ai le whaasara. Ale a whaia onga umai tālonga a onga me se fo i fia e kausanga e whaasa kapu ai ma tālonga. E sa tātou nau lava mai se rua fionga. E tutu i matangi olo i toe matala ia senga lea tapu. Ia le nalua lo fo i toe solonga le leimea A le fo moto mai tau ina le nei taimi. E toi tau la mua mai fo i le aonga lea tulou manisi o kodisi. I whaavevesi wa wha le angai le tele o me tō tino le marketi ma le taulanga. O le aso o rua whina ngalo ia i le vainga le o ia i le tūpulanga e me se fo i o le nei vai tau le filongia o tūlanga i fuala au whasaina o a mionga le taupulea ma tūlanga whipena. Tato amata mai lau fionga Toleafoa. Ia, whaktai a set. Ia leo i mai mō mai Samoa. Inga wā, ia wā makamaka kungisi fo i o wata sa mai lungo. Ia mara o whaonong fo i news ngā mai Samoa. Ia. Rango nā loka whangongo. Rango nā whanongo fo i lera ngol kulanga i aong. I aonga fo i ngā fia. Ia makulanga me whapea. Ia sa leia. E whiong kako kalango isi, kako pokalame o kua ngai, o ngol kako kalango ia spos, o kako pokalame spos tanua. Ia e aver fo kua ngai a onga i makalo fo i ungi a kameki a onga me whapenga pe whape i ese whai unga i whai mai, e onga whai ngai me ka whiele, rea wangoa fo i mara sa whiak boka o alam whanau i ka aronga, ia mo wela koa wangoa. Ia e alam ka upu kulanga me o ku mai, muka kia mai kusai o faces e inga ngi wawa onga ngi nga kupu mai la ngona whangongo ia o lauia kala e kua ia wakal kongo ni ingi pulea onga mi whaia onga whapea ia o ia long whanau fo i whapea o whakupu mi whaulawe mangi me whapengi ia o mea whapengi a kupu ngi mea i e visiri pulea ma fuanga o la o inga maka me whapea ia e pei o la ma fuanga ngi mea whawhiwhenga kupu, o ainga kupu ai me wapea. Ia sa o lea e ka ua i ngi mea o whala u whasa inga. Ia wa au kilo ku i na mea kupu. Se wa ese le whiika. Wa ese le ku ngā winga wa ika mai ki wa mkwa maka ukia. E ka kilo fo i wai fōl ka ko ai i ka ngaka. Alo ka whangongoa ngā o alo mwhana, o isi o mkwa la iki au ka mai ki wa afia. Ia lo o i whainga whaika ko kala malo vale mea oa uma whamkala. Ai pe o le mele ka kikile o le harfu fō. O le ase fō. Langa ia o le ka ruwa ia so ea whaine. Ia le whongkanga le whai a kuyo. Ia o ngi mea umalau makamaka mai e ia kangaka ia o kai o kungu uia la malanga ku Samoa. Wai kikilo la ko mai ia Samoa mele la ka koi. Ia e punga mai lunga me whapengi. Kan kong kili la fai ai multisili pola ko la ngonga la fangonga pa wala ia la kai ka kalo ia kalo aku ia onga uma ile nga kai onga ngafi a uma la i pula onga fai onga ai me se foi kamiki onga kamiki makenge kia onga o ia ka ko nga ma o kolma fo nga ngari ko le su engol poko wala mangi o ainga mangi ko ma ko lo kap pai me ma lo fa tai Aumua ale si vai nga ele i fa po so vinga. E fo mai tau antu e oa i soio le
malo po o fionga minister. E si vo minister persunga la au le malieto. Le vo mai lunga la naunga ni mala na faatala uula ma le talo sanga. Ia me ta mai tifo I ma onga tu sa yo me o lo tutupu zo vina. Ia moni le lava. Siringia fo ia po fetonu e matua. Po si la fia matua ia tulanga ia fai la to alo mo whanau. O le tulanga o tautia telefoi lea whawhitau li o tula I mai a Samoa. O le asama se aso ma se vai aso tula I mai al te leo whawhitau li nei. E mana ia pia maunga loa loka lo. Ioi, ave ka loka. Ioi nga foi koe fo I mai loa makua I pingi a le pingi a kawa o le tulafono. Nei vai tau voi le sawaina. Kai mingi. Se o ka mikingi o le makua pingi a kai pera mo ka wharo hole ia I ko pokala mea fia mauma. E renga makua ia molupe matsi. Ia renga makua makua longa la vanga makua sanga I maku ole tulanga na le o tula I mai nei pe o ye le pe fo le o tula ya tau le yo ala so le ingi me ya ka un tula pena pe o avela me ye o fanga I tamit ele ko la le tula fo o termine si wa ka ko le diu kula fo ye ole tulanga na le fa no ya me se la va ya o ne tonu fo le se matuan tu ai fu fo tonu a inga mafale o a fo me tula tonu o a inga lo tupu mai tamiti nei wa tau foi ona sa ili lelei I TV mtua pe au mai ka makingi au mai malako makua ia mamakua I faile ia ma ave ese lo mala onga ioi so foi pe ko ye le onga au ngi ko I have no wa pe o tulanga na le la ngona ya fa no o le tasi le lu au fai so yo le ve ke va kunga o le ka fio ngai ka makukungi ai ka fio so fio se mai mau so asiata anga se o ka ye yo po a kula fo mo ko yo ka palunga le na ma le palu ile yo ola u va ai tu au mo ma Toleafoa te lo fa no tu lo wai le o a onga kalesia ya o lo fa no anga numero tasi le na e tau tele alo fo ile tore la au langa o ongar malo e le se maka upo se religion o ya ongar malo a onga ekalesia ko kikia fa ale ekalesia ma me fa no lu ka ngo ko sa o onga le onga ekalesia ar mamonga lole ona maka upo ngumera kasile la walunga ko kongu o le religion o le ala le wingo le tala o le o ai mar fa ale anga I ko kongu ha onga ora mata upula walunga ya ele te taulanga kaula mua nya onga ngiruku and I'm speaking for order onga loku ele nga o sencho fo I mamalu fo ele VIP senga o ai uma nisi na onga le sofitu ma onga fa pena e te taunga kausolo mua I ka koa onga ia kulo wa kalesia nga fa ka ia mio malanga ola ia mata upu fa upoponga ta o religion po mata upu fa le lot e awa o ia tu langa fo I o le alofa o le fa mangalo ia fa pe o le la uma ia wo fiu fo ka ko ia upu fo mai ele ia se le o se o le wo fai maro fangar menga ia asiata o sola ia ka ko onga fo ia pa o me fai fa salanga o le kapa o sikaleki ia nga fai ya fo ia fo nga me ko kongua onga wai ka mai ke nge ke lo e pe ia sa wa io so mel maluanga me fa pe punga mai a pauka lo me lo wingi me nga fe ko lo fam kalanga o mo ko e sel ka vai ko le inga mal fe fa ko e mo o e sel extreme o ele le aggressive o ka mai me nga o ka ngofo ka va pe o ka lo fa a wa me fa pengi e su ele a o le me a me nga e fi le po fe ia wa lenga ka wengi ko fa longo ko I ni sa mo fa pe nga fi se li fa ya ongai I mo me o drugs fola ya fa la wo ka mai fa ya onga yo longa winga o sala la ko ngwa sisila o Toleafoa ma Aumua ele I miun mai fa ai fa pe ai fa ya onga o se perfecta kulo ia le fa langinga o kalesia a fa wa afia mai CEO o makanga ruenga a fai a fia mai leo a fai o le ala me la sao mai fai a onga nisi o fai a onga ia ele na malaina o le sia o fai a onga sa fai a onga ya ma ko le a fia mai lenga reida ko leo loko pa ai mawai le sika mai kai anga fa la lolo ngai ngo e sa fai a onga ya ma ko pese
Ai vai lan tatou au tamai tai fo. Au te maita. Le maua ku ai he ku le ia who knows po me fo o fai ai ma. La le wingo le sau nonga pe o te ioe le sau wanga. Se o rea fia. A fai la o lea a fia fai a onga. Ku le mai e fai a onga kulo. Aua nei te tena e fina ngalo ila tau e le wa fia fo. Ku le mai e fai a onga i kamaiki a onga. La fa fia lang koe usika i kamaiki ki. E le koe usika i kamaiki ki i runga i kalanga la koe mai sole aua. Ia aua ngai kufa i kamai faspepa o ku le. E makaulia fo i fa mo. Makaulia fo ka kilo me. E ke le ku ke mel kamiki ki a onga mal kinki ki a onga. Ile a onga i lo le ainga. Yes. Onile. Sa ole le. Mela nga e mo i fo i o le ka ke e vakul ka ko fam kalanga i ngai ma ku fo. E le o si la fia ngi ka mamal ngi ki nga mel ka me kiki mal kinki le onga fai. Yo le si tu la voi tau tilo ia si ata foi se fo le ia o nga lo lua fantasi e tu mone. Tilo e fai a onga au tilo mai matua au tilo kaulolanga mai lo matonu manu. Nu uia le o ia tamaiti nei. Wa kau hoinga ia se manosi anga fo ia li mafai pule tono no ma. Salanga i kongo mengi. Fa sala fo la. E te taulanga le fa ngana miliona ko kongi e pili. Isi. Wa tulanga la. E te taula. Awa FC. O femle le nu uma le fanga le sa uta matitile. Wa kau hoinga in va ngana nu o matua ma ainga ia ma onga ia ma leo. I tulanga ne tauna fai se tulafo. Tau solo mua la vai ia lo mafana o le ainga le tono nule. Ja, fai fo. Yes. Le sina mea wa mana tua o tasina o poroketi le fa nga mo tamitia on. Ko kongi le ku malo. Kongi le ku malo pedi kasila le va nga tilo ye. Si le sa fa fa ka le ai. Ia. Eyo, a fa o fa nga le wa o isi tamiti. Se fa tu lo tanga. O isi kamiti. E la lafi mai ke le ngoa wa onga. La u pumonia. Ia le tawilo tele alo fo le tole la au. Ele lope ko la hiki angi kamaiki ongi kamaiki e ngongo fo sa o ia pia. Ngala. A ore kumu mai ai. Mai nu itua mai mo tele sa la fai. Ole sila kamaiki ki. Nga sau mai sa vai la utala no e sau mai sa vai ole a ngelu ia le lei ole ola. Nga o nga kui ar ko nga avele. La nga vai lo le history ole o nga e skora ole le history de se o nga e ula ia inga o nga vadule ke ia la wa avele aku male loko funga le a nga sau male o langa o inga le lei fa pena voila sawa o nga senjo ta u ku kala anga o senjo o ta alonga o la kapi o a uma me uma la walunga ke ia u feke pipi ma tu fa funa tu a nga sau o ska me kiki ya o voila le o ina ta sile ma nga impact ia o langa o kamaki le voila la ya no agree e u ya le fainga fo le ave korisi ngu ikua fai ia le level ma tūlanga whape ar ka wanga na tau le tau sa o mai fua le ngofo a onga to tele tara whatai o pia ala wa mawava ngwa kusama tūlanga whapena wa faina ia polisi ma on pa onga la tom polisi elele ia a le tamai titi le wa faina te ringa na lo tala wa pay for ne tunu po fefa ma le private school fe a ngofo a velo kari ala kulo kari lo kari fa ku por favor wa faina le onga na tonua ai o le onga la toia o lo le leia a wa faina ona o alo mafana o tangata nei matua nei o tonua onga ya wa ku fa kula fo ia ma kauli fo ia ko mikia onga ia pe fe ni anda age fo ne ele mfinga a pe va con va pe la ia fa sala ma fai me va pe onga fa pe kula fo ngai ya ku para ya ka ko yo wa le amol papaku ma kwa ia mai kwa isa ka ko mai ya sa ta mau mo ngeme sa o ko inga ia e pangia o ka lima ka usang kwa le ala mi ya o ka making o ka fe so ya fe ko fe mai ave fe le rehab ko so le o sa mo se manga la ai ka lo ko era ko inga se me o ro ka ave sidi ele nga ka ke kali fa pe ka wo fa ole ai fa ya va ira fa la lo ma pa wa o le si vai nga wo vai swinga ta to me i le si vai nga ta to fa soa e o foi fa ya o tu lo wa le fa pe se ta la vande wa ye le to mai ai le se fa ko fa la
Ai vai ngi ke wa o ngala we ko ki ko kusaka mai ki o nga mafai o nga. Tino. Mana tu foi lana i tatou fai o ngai laso. E ko mai se ko ia inga se lo makua a. E o lana tala o lana faʻatou fala inga. E se le mana ia. Kai mingi. Ele mawala kuroa le lopo fai o nga. Langa e isi fusu anga ka usoro mua mai fai o nga. E ka usoro mua mai fai o nga. Le faʻasoa me. Ya ona o le telefo o nei vai tau le telefo ma le lo me to nuti. Ya ai te talo tu lava. Ya ia le to afi mali ma ia se fo nei to inga vaega faapea. Ia mawara ko inga kamafu ile ko le me fai o nga. Sau ko mai ki fa ko pu vesi piki le leo kilo ko le leo o lang kam. Ya ngo ke ngia ko ka kala fa ko ka va eru no makala vai mai me ngo ve ko ia oi wala me ngo ve ko amai sabari ko sai le a de dimar ia nga sabari mai e ke lo le ko inga ya o nga me o limo ka ko on ko kia e sau usa leva o mu ko kai sau Pua mena ni ngani. Ada lima le me mo ya. Ole matou tata longo lava. Ina ia lango malu ma maua se tatou Samoa matalasi. Ale anga ni ngai mi Samoa ri kaulangi ni Samoa matalasi. Ali o mo Masi asin bele. o fe ala ka ko talofa la Samoa matalasi. My beautiful Samoa. Ai kongi le la. So. Awa ta sira na vai ngo ko vai chole. Eli ia ka mai kirikingi fangu ile sipiko. Ya, lai fio wa il malu la tu. Ai fai lele ma la tu fanda. Ui olea, ia. Ole ua maua le tala. Ia mai tatu fatal nonga male fio ngari ngaru le alori ia ngar man. Ole ua apalai ka malo. Ole apalai anga ile positions po ile po ole tofinga fa CEO lakpi. Ya e uia na tu lai mala to mata upu male la pisa mo a la lava to e palai walanga ilona talitonunga o lai qualify ye Ye mele ka fia fo. o le na sau no mai ia te fono ale la pisa mo e sana fa talitonunga male newspaper observer o lai fa mai e ma wala va ngo fa ya o ngai kokudi e ko e palai i o la to wa no o la so no si la fia ile ko inga e o mang kuri o e ko e vakule va it makes sense le na to inga me in terms of employment awa o nga ruenga me le o se na so vir garom Wale loa fitu na ito inga talanga yema sa no nga yo to e ma e fengi me o kuri anga o fasi nga ke le o fai tu sala o ko la me ke kangi sala o fasi la me ke kangi anga fasi o le ana le ko inga me o le kuri ale ko fai ko apalai o tulanga la le e ko kaka iana le e fia o le ara ko fai me ko apalai ana kuri lo pe la inga fisili ka ko yumi na kapi nga sa o makongu mo fa maongi ko process ia nga ko kuri wa se la mapsua o ki fia manga o le a kongu ale mafu anga nga le nga fa uma wa mo ia le fa uma fa mai le ai o le tonu lava le mafuanga ai o ai foi lang fa ia fa unga sa fa penga onga sa ole process nga fa sa ia mulianga o le me foi tas o le vo ke fisiringi o le kongu ale me nga le fa malolo ai nga sa o makongu le process nga ko fa o ai tonu ana le sa fai fai unga muriang sa fai se fonga le port male la ko lau a ko i fai a unga ngi makule se awa le mau ile se fonga fai na ia na to peto a tolu to lu na fai unga e tu le se ia ale pi fa upu mai sa fonga le port
O lea la tuli longa tatou sports Talanoa. Se penga sao mo wha maoni le process le nga whai alatou. I la vesenga la lea. Sao la ia ngan mana. Root of Moors. Ia, wha pena fo. Lea la sa usala le mangingo mai. Nga e se aka nga kai le pōre nga whai unga. Sa whai lo whai ngā renga. Ioi. Ia kuringo. O la o fisiri la le ta o vatu fo ya e sa noa au mua fa pe fo. Le nga o le la ta to nei la wa o le recent le te tau no fo ma una le na tutuli. Fa pe mai o results. O la una fisiri. Ia tu lo fo le o fa ya onga under 20 time le nei. Mailo. O le kasila le results ma kwa worse ale nga ye ngai le tatou under 20. Lena tatou malanga i nei fo i ile por la langi le sa fa I think o Italy Ireland o le sa fa Scotland. Le ma kwa ka isi au ka ko au o se lau mo ko ki se lau do se fulu e ai na manu malo matua le al tatou. O le wingo lau tala tu lo langa ya fia fu tama. Ai o tangata ia fa unga. Le fo ilanga sauda ka ko under 20 I mo kwa fa le kungu. Ai se ala wal a o le la se kupe pe fa pe o le kupe ko nge fa ya. Ya ala va maintain le sito finga le maturang fa pena. Mana e te turanga le wa eta ua siata. O le fa fisili laina. Moni le. A se ana a fa pe o le nga fai o fai unga po result a coaches ianga na fa le ton. Ia la ko result. O le ala me o le fa malolo la mama ilo le potula sa sa coach na 21. Ia o le uso fo ya mau. A tatou tano me sa e moni le tulanga na o le fa fisili la. O le ala me o le fa yesko fai unga I le ka ko under 20 le sa fia kai se la mo ku po ai. O le fisili la na ta mane te le tulanga le wata o le fa fisili na fa fe la nga fai ko fai unga le ma fai unga I kamai le sa le la ko results ma tulanga pen. O le ala me o le fa ye foi la ave se foi la ma ilo le potula sa. Awai le lang fai unga sa kakaya o kai se la ya ai sa ta alo. O le tulanga tonu ala na o le ala fa fisili la dat pokala. O tonu masa o to fai unga ma process na fai. O e ko fianga fai unga fa ke akamai. O ye le port. Eso que tagalo. Ia kal kongo ka ko pokala me ngi ku ia ko ngi ngi me ko ka ko yungi o me fa ka pro ka ko lo inga ia sa ngonga male an kai fo a seta le fa ilo me fa pe e ko ia vangoa ia mulianga ko para ia ku ia po lu so foi ia fata na prime ma Samoa se fam sigo me a oko ia fengi me fa pengi o ia ka mai ai markele o fam kan mo ko ile a me kong I ka kamala ko fa inga fa o mo ko I kumu le a me kongu mo le fa mau ia I upu ia le corruptive fa palangi mau o me kongu le uku o mo ko ile lopo o le mangongi le o le foi se ngi me fa ngi ka ia o vai o ko il fa ka singanga o alum fa nga e kuli ko fa me ke me fa ko pala ia le va a ko pala ngi foi A renga kuli. Lenga kuli. Ile ya se me e kuli e malolo ai ongo o mo me fa polo kiki fa pe nge fa pe o ia nga ku ile vango a wa ka inga fa pe le fiko ka fia play ia muliang ia fa pe lo ia nga ku ile vango o vai polo kiki le kongi ile vale Pa mai ke le polo kiki fa ye ni ile nga ku ngela mene ia rudi manguia o kam fainga normal se ale o palkala o se mangu mo wanga si o o kala sa o takles lewo par kala o ko liongi mo ke kai fongo mo ko yo na ko fa sala wingi ya vango ya pala e kwai le mamalu la ko o fo ya mako po me mal kai ni ya la corruption le ko punge e ku nga fa pe kulkuli ko ku le vango le polkiki nge le angal nge wo kwai le me vai ya fiki wo vai le alo fiki le wo
ai sia se lai sa loko ia kamaka alo sa loko coaches mkanga kai ka color kalengi nga mai le ko ma ku vai le ko la vango ia nga lai fai le mesa oe kana us akako ko in ngumi fa pengi kako tola viola e per kala me ai ka kala koi malolo ko fai ku wa pengo fai ku le te walu kala kanga ka o se mangule ke ngangi so o takle nga ke mo wanga CEO ia fai e fatanga fa asara la fuala ya au le kofisa ola mo le kofie alvesidi o le fa kwala kwala kwa ile nga va o takle singa ngale a fai o le ku ku ngi vai e ke sau e fa me ku ku le ava ngole le HPU manager o e pule coaches se vai lo mo ia sa o pule ya muri anga makanga ka e kulanga i me o ko volen ko o fai le fai unga e fa malo lo muri o vai i me ko ki fai ale fa mai foi la fai ku e sa o le la CEO o fe ala me ko ngi me o tasi nei fa tailo fidanga lo wala ngai le ise me lilo e le ai ma se lungo me ma to te pisa tuai wa tutupu uma e pe yor ma to wa ngani ia report fa to ina wo mai o le wo already fili ka ko coach marka ko le coach sevens o le fo wa ia le coach sevens o le fo o CEO fo ia o le wa o tala le o mai se tatou tiro la Samoa wa to te mai tau mai pe mo ila ia pe to ise pi o ngai ko e o fa ile pi o ngol melia o le tala le na le wa manu mai Samoa o le CEO fo le o tangata le sa i le HPU le tofinga lava le sa to tongi tupe Samoa ona o le tofinga sa tauna tongi mai le World Rugby ai le imalie i ai tuila e pa mana o lava faila na tamalea le la to sa fo i fai ma CEO wa umar taimi o far ma Vaega Vincent fe pule o le tangata fo ile na mana o al tangata le ma coach le ale sevens e sa o to ave sevens i tamelo sanga fo ia le o te lo o le aikia le na e to ave fo ile le tamelo sanga fa pe na e to mai to fa fo ia lunga pe ona masania e mo fa ilo o mantu i na to sila le sa mo le se o Vaega ma to pisantu o taimi fo nei o to tono le poat matulanga nei te o to fa pe to fa lilo ele o faita lingo au pa ele ki uma mai ko ele ki uma mai tua ya la dato wola il Vaega le CEO a wa mo tinoa la apalai ia Douglas ia por mo kingo fo o ia wala o ia le o saule tala na te mo le o fa ilo mai ngar mana root of moors o la fo apalai e ui le fia o le la kapisa mo ia ia le mele o ia fa ia tulo a la ile ka fia la to lai lai tanga tai to alu fai whakakai po ai manisi tamari i matou te leo i loa po o how many o ai o tangata nei to lua sa mo me se lua fionga mo ma Toleafoa e ai criteria e ai anga va matulanga o to mai experience e ono tula ia ile to finga fa CEO le nei e mau hingi fi so ka inga mangiala nga kupe makanga kai o ngwana lo fatu tono le tantu tu ona zo finga lo mo ya ole mai tau atu ole to lu tangata i o takle se ban ya ma ruli le ngal man ya a fai ya nga va tamale o takle si le HPU le nga le ma ile kari yang le World Rugby ele ka wolanga kari i e mo rungan mele wa ole nga fa pe mai le World Rugby ele qualified kamale le HPU le high performance na ya nga fosi la nga kai fongo man place kenge o le ngi pia sam e ave la kamaya wala nga pe o mele ne kupungi yo e fai a mo se kauangi ai ma o rurila yo ka le foi sa u faingo o coaches sevens o coaches o i me le World Rugby e o foi la le management training foi o pasi mai o ma fai o le ana e qualify la ruri pe la o tulanga la na le wa e fa singa e sata e tau te a le tulanga la po ai ana apala ia o le ana va o ma fai fifiringa wa anga le kapisa ko fo la sports sano ele fa sala o minga ia vanone le na tonu a le mesawa wale vanga anga le ko kapisa ngil pokala ele ko ngayo mai ma fai mai o le fa sala ia ma ko fai mai ma le kala le tala fe ngai em fai ko apale ya ku ia ngai uso ia sa ko kuri ale ko
E la tūlanga lana, o ka sao. E fua i ngane le ko mai, ma le anga wa ka kaunga mo. Tu sai ma whaafsiri. E le qualify ka ma le mai le World Rugby. Mana ia Ia, points le. le wau kilo le ala o lako CEO le o le vanga, o le vanga plan. Ia, mako le wala se mangu ko ngeki se mangu i le, kama le na le hoa ka ua siata whaiaong. Ia, ar coach le tamur. Ia, le na. Ia, pela o ina ne olo o iei le lave le. O kama ia, e o fol pleskenga le, o lakpiungi le o leota. O ngai ala si lana si le ko kongo whaingo whai ungongi. Le nai ko ngeki umala mea ngai. Yo la me ko e fa la we fu ma we fu kai mi mal sa video ko ai le fai ko fai unga yo ia ke au ia pe ngo fe ko la makanga no so vel fa tonu a seta pe au mo ma samu o ma ko le ami ko ngo me o ka ko ia a fai ro nga ia o le ai ngi me ko sa a wa sili ngi a mai ngi a palai ka ka vaku al sili o ai le peno le fai fili yo ia o kama se foi a fai na o pale kala o takle se si ia o longo vinga la already o ia ai manga ia le mai o le fiongo foi anga manga ma takle e fai ko ka ko a wale me wa pengo fai ko si ia foi por ka le panel ka la fai fai ngai ia me uma ma me ka fa longo ku ia me nga fai sa mo se ako ko ke su ka ngofo lungo panel si me ka piki ko wifi ya onga makanga ka kongo makua i le kanga ka ngofo mai o me fo ngale o ke me a fo le mi kongo ngale ko pungi ya o ya a wa fisili kanga ka palai mai yang CEO ya e mo mua ki kilo le kala angol kanga ka e wa la ka pinga fisili o la ma lungo la ka pinga e o ya ia le la kapingi ka ka ta se pinga ngaka ila lo ile ka ul nga me o me le wol ko loke me ile yo o wa akala ko ka se me mo kanga ka kala me e ka kila ngonga le me sa ka ka fu le malam Wale sila vai sa we al faingol fai wale sila vai nga lo fi ngoto le forma e tau foi na tilo nga i record lea a lea foi a lea uso po lea tamali foi a fai o le matua le ise me al tatou HPU o yai le any development nothing whatsoever. What can he bring as a CEO? O le ala nga super plan le la sa mai ile CEO wa e mo nga ku la CEO e o le CEO lo li poki nga ile port CEO e kalangoa nga ile lalolangi ma mea uma matulanga i plans a faila o le nga ia wala ka ki o upu sa ngoa mangingoa nga manga ela ku fa ruanga la ko moi tulo a faila sa mar ko nga plan moi le o le ala le ko nga fea la ya la ile ka kula ka pisa mo e fa fea nga fa ko fa pa anga e fa fea nga koloa mai ngi sponsors main sponsors be ole Adidas Nike vo ka ko ai au e o ai au a foi Austria Hungary o au ko ala ka pi kara ko nga finga o kaua me fa seta mau ala le po mai le Adidas ma ala ma fa fea koloa ko nga sponsors ka pi o ngalwe e mai CV e mai profile ka o ngala mai ke lo mai ngi si e profile a takle si ka mai o nga yai ma me e makil kila me lungo le HPU manager pe o me nga le la ki kilo ye al visili I reject me ki kilo la nga record me nga hisi o angia o nga nga fa nga manguia ngia o me nga fa kuang la ya rudi po ngal manga le uso nga ka alo ile man yes nga ka alo ile sevens ka alo le full lima nga coach ya malisi kalap coach sevens coach full lima sau development officer sau coach kulana 20 coach sevens sa mo ako wa valingi profile e voyanga management i de la qualified yes yeah ma la foi qualifications nga lua o nga kulanga me administration o coaching me ka level ngi kama o ke a mai me nga kai level ko ki fa pe mai le kua sa mo nga o ko la ku la ho mai ke o ma volungo ko level ye fai ai ko ngi se na kala tu langa ta o e Toleafoa o le kilo la ne i lau profile mau CV o le si tūlanga o ngā ruanga foi nei e fia mo mia ni poki mai a leo penga yengi o records fale tonu po ai foi ni au sala na yai i o le si na tūlanga e tau nau titilo yai
ia po le record ia le ngaka ese foi la le portofal la langi male ata mai voi uranga ka long tu ai o kilo ilo tala anga fal tangata penga loka oe po antu la fona sa ya o le me o ka o ko kulanga le mele profile ru ma o le ka kalngol ko lu le o me ka fa kalngoi ia le o ka o nei minga ku ngai vai ngomi o le mamao yo le se senga ele va pela fa pia ngi o kulanga ai o mamao yo le se a me kulai mai penga fa ko fo ia le ami o kongo kong kanga va ku ai lunga e ka mai ale ko ia ru de o kongo e ka mai ai se a ke le malama ma ole foi ko fai case ole ko fai case male la kapisa mai em ko ai ai pe ole ma ngai o ka ngo ko mo follow me va pengi ia wala ka ngo mongi fa maungi ole va ai fili sa o kulanga me o tulanga foi nade fakai kainga fa pela o ro kilo apala ya wa o ai la anga kilo ko ya wa fo la ko wa yo la ko kamai ko ole fet fa o me ele skenge ole o kambangi yo anti makuai lo uma anti me le le mga mia kamai langa kile ya o kula ko ngwa le o mafai nga ofia si vole ka karsa na tonua ai mga o ka ko ngale al fa ya kwa oso ka pe ala yo ko nga mela ni kupungi ka ke ro fai vola nga isi uso ya sama ka alu le kongu le fenga ronga kai mingi ala kai ka fo kuanga se a fai ko ke le o a fai o ngai fa nga fa penga o ko vonga fa ya kwa oso fai me a wor kali mai si di pa o si o le manga ia ko kalngonga ia lo ka o fo ia ngal man e pivo a kongo o ke le ko ke mi o ka ko fa so ko ia ngal man ia ke lo man o le manga pela wa pa ka vai fa kai mai ke shout me a ma ko va kan oi o le van no portino pero ko mai o le ya mu el ai o le ma ngai por ka ko fa so ke lo mo ke fa kai ia ka kangi o fa ma va ngamis o lo ke le mal punga mai le fa kal ngoi ka po kala kal kong fo ai val au ye yo so me ke lukalongo o le la ka kalo ko ia fa ma vai ma nga ia lo me fa ka kalongo male sau pa tonu ia sia sau ma nga ia i kulanga i me oi fisile ko fo ia mai se ko la walingo so mai ma o mai fo de uso te do o te lo te vai mai lo ia le sunga i ko o like te lo e taua mana ia fo ia to te mai mo woni ava no tau te fatala no ai ka ua i fai mafili le porkalame nei o to langona ai a mawangi ava ngo a fifio mai tatou faʻasoa tatou faʻasoa ma kauli po le me e ile ke mi ke mo e fa nganga o le ku so kau ko sa vas me la nga e ko fai ke le me nga wal me mongi me le ku e fa ngai o ko ar me ia de paleska mo nga no ai vai nga pa fe kai o makal o le vanga no portino o le vanga uma ai lo nga o mai nga vai mai ale o ke kai fongo mara ko o nga vai mai nga mal ma vengo de pala ya nga ele alo fa vai mai o nga lu le magauli ven mal para gi ale mangal me pipa me kipi ava me oi alo mala um ke fong oi nga ka foi me o ngalu me ya ngalu fa malu wa kwal me mongia nga ya ngala ia te o le man nei yo le points le jalo ia a fa pe o le kilo mai la le la kapia le la lolangi wa le la look forward mai po e tatou CEO fo ai ala kur ka ko CEO fo or kanga ke enga le rugby SNHP o le ala le ko inga vale le nga o le matu wa le fia mai o le world rugby ma kili ai nga le se fia so songi mai le fo yo le tok te fa wa wina le fa nga ino tangata ele o kanga ngai le manga nga o mai le la ka pi fa kinga le la lolang e ko so le me le la fa ngai ko la iki o kanga kal fa ingole angal ngai ma le ami ko ai ka u kui fafo power ia va ia work pira me ole lang o masamo olonga wingo ole lang ka ko le corruption le kupui wa vai lan fa le ko me samo ngai me se me le me ko ngule fa
Ole mea na vane le kurikuri. Po ai kongu a penga whaingi fo, pe sa whaise fongo le po, ma e se i murianga, a ve se ia seilala. A ve se maruri. Wala vale tali a rudi. Lau fionga Aumua. Aren kari mai rudi. Pepelo mai kako whaia upusau. Whamai o le poa. Ai korosi e lang ka vale momoli sio ngalo. Vai ala o le atua. Confirm lo inga o le wadi ia. Walanga o le maua fo. E le misi a suafangi. I fongo ia le ke le inga. Le la veve fo le la walunga ia whake a coaches. Vai fa tilo ia i rudi. Saua ma kulou suafangan mana. Sau lo fesidi ia. Ai whamai a fo ili si o le kulou o kari la wadi ia. Ai se mea ele i fongo se poa. Le la ka mai. E aira la e pepelo le poa. Pepelo ia ifo. Ia le pulema. O ka mai o polkiki ka mai. Ia voi la whainga ngal me. Le ale la ua mangingo a whai o ka ukingo nga le ale poa. A o kanga kai o le poa. Le ko kongu le leo ai kongo le pan mengi. Whai puli. Le wadi e ko rua. A whai la o sau ngā wadi ia ia ngat male mana. Le ai se ngā mea ngā karango inga se poa. A wai la ka ko ia. Ia le lai whai e. E aula poi. O le tūlanga nā le tūlai mai. I le mea leo le whai kengi ko kongo o le ka ko lakpiu. Awa le mea le kup. O la uri la ia le ka le pelo ma. Ma le whamau. O la whai kengi langa. Sa ue le ples kenge, sa ue le kai fongo. Wa koi ma. Ele o ngai, ele peko lai ki anga awa ngole po lai maoni langa la ko. Ele loa au mua le visili. Le process o ai nga visili ke lo. Ngangale a mi o kongua uma ingale ke. Nei ma se me o sa o ngi me u. Nei ma se me. Ia ole si me te vai e tu nei me. Ta walunga ono le tatou taimi. Ia. Ele fa pe fo walanga ele na tia. O te le lo fa vasenga isi Vaega o le fionga le Pristine. O ia fo ile si le major sponsor I te leo mea. Toloa ilana fo ia au nanga. O asta mali fai business. Sa fai ma fai pule. O kaka por kiki fo. O le tau te vai atu le telo isi 7 sia iai. O le award de ia ta ilua se fulu wafe as sponsorship. Inisi o lakapi uni lakapi. Ia wero foi kako e pauale o le mea e le tau tala i le si o tupi. Hei kako karangoa i mea se sao. Wai e isi yungi. E komo mui. E kamo mo e kangakai e nkupi. Ia nga o nga fund mai ar ko fiku pe fund po le ase me au mai wai me pe me nga le fa pe fo isi board member wala nga uma ko ai si isi board member ko ngol place kenga mo se sponsor e le wala la ia te fo ye ka fo inga e fitu keni ro pengi conflict of interest nga me po le tu lang wala nga yo ngo mai le na vai nga yo no fa tau e me le vote Moni le ase. E ona fa tau le vote to nga me le na ki nga le loko fo ile la i ka wala nga e paulo me e tele loe o on loko resi pe o ka o la o ke fa ki le manga ko ku mai ia anti la e mai yang kama e mai fa ka kai ai nga e fantinga me la 7 sui a kol ia ke ia paru ka ia ka ko ia ia o me la iti la ia asia tele ko tau Ngai me la iki ngai sponsor la iki na ko mala ele pape ku ala lo fo I kampangi we mala to so san o ngai me la iki au tu o ina ni ke lo kampangi ke le ia fi o mai yo le la lo ya le fa peta ko lo kapi le la ku sa le la wa we fa pengi me le ka o small war ma ko vai kai ya pinge ya le o small war fa pe ale la amisi ia vango ke le ia e kampangi ma ke lo o kampangi nge kalango 4 milion ale kalango ka kampangi nge ia fe ko sui ko la kalango me venga ko ile world cup lenga uma ia fa minga fe fongo lo world ai aku ka ko manga la lo ka alo la ale manga o kam ka alo miliki ngolu Nana ko kali kongu ani ko nga fa pengi mo vela le okilme ia onor jato taimi Samoa ma fa fo ba ia o faʻasoa ele ai ma se mea o ka ngai ku ki se talu na ma to racing ma ta upuia le to te sila tu la vol tu langa le na o le ta o to mai o le faafita u le mo le ai lava mangi major sponsors manifesto ninga tau tupe te tele o fia o mai lango tato au o le fesili ai sea o le fesili ngai ka un kakokalia ai sea sa tato le puma mua
kaimiri Misuno. misuno kaimio ko jesi manga ngaya tu lo tatele nganga vale tau mo fainga na ini sia o jesi mua nga le lumia wala na pipi mai le editors misuno puma Michael Fay yelna ala ni taimi ia ele fa pe o wa ta wa tu langa le company ya sia o sa mo na vela tu mo ye le le company ke le e fa ku penga ai au fa se inga na va fo ya la tona CEO mga lu te mina fa mai o la wa ave pala ni le o le nganga la nga mai ko ngu ya le malo le o se mai ko Fay ma Ray White le ngo mai te ton e fia so swangi Miliona fa ku pe ia le ai ke ro se fia o dua tu lo ma le ngana sa silia ku nga mangongi pe manu sa mo le au nga kulowa sa silia with a lot of respect sa silia ku nga mangu mamangongi sa moa le au nga ke mi nga la le wingo tala le nga aku fa inga mai e fe ka ngi sila ku au ka ko I mangu singa lu mi ke le ka kalngo fa ka upule ai sa mo a fa inga kup em fe fa ko kup e mafai a wala wolo e la ka pi la lang mo ki sa mo I me ka wa kupe fa nga ngor kupe la lu le fa ya lang fa ngi fa ka nga ko wa ko punga mai kong fa ka nga o le a o le mang sa mo le a fe le Michael Fay me ko take over me o ma o la ka pi sa mo o ngala au me o ma alo ra ningo me fa ya ku ngi sil se me ma fo sa mo o le au ka ko me o alfa nga yo inga me le ko yingi me ngi mangi polki ki fa pengi mai le ko su english sponsor yang o pilion ya ka la me ro ken me esi tu lo o ke manga ave ese lo male loko sau ngi pc ke wila ke le lo po sa e nga me ya ave ese manga yo ese male la ka pisa mo ola yo ko fa ko me ko pingi le nga ile sa ye ya male pingi al mang sa mo na tonua umo avele te fa ye doi le la tu lo le la pe ya le la au te wila o se la au matua matau ye la na fa o tatou festival te wila festival le va ai la te pila ka ko kopi ya pangi o le la ko la au ka ngaka la ko la au engelangi le la ko la los pila ka ko la au ko fu a o tatou ele la se upu fa sa mo e fa se ke wila ai upu fa sa mo e fa de moso oi e vai sili ku puila le moso o so langa fa e nga mure moso oi o le maali ke le ola au e fa ye tatou upu le tulu e ma si tu langa si ata va fo yo Toleafoa e o le running fa Vaega fa fa ka ko ngi la kapi le se Vaega fa fa me o ka ko yungi la kapi le tunu yo o ina no lo ma ya langa ile ngalo ya te fa tal no nga I think na utula imele malo ai to ai na uto fa fili nga la kapi sa mo to fili the chairman mai la tone le na fa ya sa no nga po le sunga ela au le mali to bo ma ka ko fa mo uma le malo o le mainstream mali o le financial side ai nga ko sa war feeling o mai lo mali tala fa nga malo ia wa ka le fo sia nga kau vai la le o sa tia fua le ma ave le fua ma fua mai sia le nga va ko kupi ele fa ia kama ia e va ko ave irunga ia nga ka alo fo ile kama la irunga ia fai mo mora ko kongi mala ko along ya male wingo fo ile a fa ko lo fai a fa ko lo mele fai ava ole ele se Vaega fa mele le ka fa ia le ka par kaside ole la kapia sa mo mele ave ese la ko inga anga ma ko inga fainga ele se le o la kapi ya manga ya fa kai kaunga fia me ma ka ngoinga la no application lunga ke pole ngalu la u ya fa kai mai ma kongi vai wa mai la application ma kal ngoye a oye ngumi ya ei ko ya lo va ko so ala tele mo chau sa mo tatu grad best folk ya so
There were no Samoan lawyers in this industry back in the day that were doing what I'm doing, which is giving back to the Pacifica community. A lot of people see lawyers in the negative light, and my job is to change it. And how do we do that? Step by step. We build the trust in the community. And that's all I want to do, is I just want to help my people and do good things for my people. The biggest problem is that we're underrepresented. We are unaware of our rights and our entitlements. My job as a Pacifica lawyer in Queensland is to educate our people. The best part of my job is being able to see the smile on my people's faces, to be able to see them progress on and move on with their lives. We have a saying in our firm that says, our job or our mission is to enrich the lives of every single one of our clients. And I believe that to be very true. The best part of my job is leaving our clients in a better position than before they met us. The Color Shop in Moatoga can brighten up every aspect of your life, from interior to exterior. You can change the look of any project you have, from auto to home, around the yard, and everywhere else. Bring color to life with our selection of the best paint. Come check us out, because we're more than just paint. We got bush knives and a whole lot more. We're the folks that will help you kick that drab right out. So come into the Color Shop in Moatoga. Call us on 25577 or 21527. Drop an email to cs.creston@gmail.com. Talofa lava. Tasi Market is here at the Vaega Town Centre, the heart of South